Yamani aracyari kwiziji wa undugendo bageza inkuru zigiye zitandukanye ndetse ziba zabereye hirya no hino. Rero abantu mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye turabakunda cyane. Iyi ngiyi akaba ari kwiziji TV, akaba ari channel yagenewe kuzajya irengera abantu bari mu bubabare ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye z'abastari. Rero nta yindi nkuru tugarukanyeho. Rero gereza y'amageragereza cyangwa nk'iyo bita kwa Kabuga, abantu bakomeje kwashirira, bakaba barimo basaba ubutabera ngo bubavugire, aho urubyiruko rurimo kuhaburira ubuzima. Ibi ni ibintu rero bisa nkaho bibabaje cyane. Rero iyumvire uyu mutangabuhamya wahoze arengera aba bantu ese cyangwa abana bafungiye kwa Kabuga, ni nyuma yaho haje icyorezo kikabasha kuba cyarahitanye abantu 50 ese cyangwa abana 50. Iyumvire naho ondo yabo nibwo mbonye hari ubwicanyi burenze kwa Kabuga, barimo barica abantu birenze, abantu bari kwa Kabuga kuko babayeho nabi. Babayeho nabi mu rwego rwo hejuru, babuze ubutabazi, barimo barapfiramo kubera n'indwara yari yateyemo. Hapfuye abantu 50 ubu ngubu muri iyi ndwara yari yateyemo. Harimo abana bari kwapfira benshi, abandi iyo bamenye ko ubuyobozi buri buze bajya kubacumbikisha. Ngayo nguko rero iby'abana bari gupfira muri gereza, aho leta ntago iri kubasha kuba yabimenya. Rero ibi ni ibiki? Ibise biragana hehe? Ni nyuma yaho hakomeje hagaragara icyorezo ariko kikaba cyarahitanye abantu benshi cyane. Rwose abacunga gereza mukomeze kurengera abo bana kuko nibo Rwanda rw'ejo, kuko niba bari kwitaba Imana urumva igihugu kirimo kirahomba. Rero ibyigereza rero kwa Kabuga ubundi bavuga yuko ko ari gereza mbi cyane, kandi ahantu ushobora kujya ndetse ukanahaburira n'ubuzima, kubera yuko bitewe nuko haba ubugome bukabije cyane kandi bwendanga kamere. Ibi ngibi rero biba bikabije cyane. Rero nyuma aho bivugwa yuko ko hapfa nk'abana nka 50 bakajya kuba babashyingura mu Bugesera, kandi ngo bitwa bafite imiryango. Rero akeje na keshi bano bana batoragura mu muhanda nibo bajyana kwa Kabuga, bikarangira bisanze bahasize ubuzima bitewe nuko bahagenda bakahurira n'ubuzima bubi cyane. Ngiye twabanaga rero muri iki kiganiro yari kwiziji. Komeza gukanda subscribe ndetse wibuke no kuba wakora ku nzogera.